Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kaseng Henyu Trap Youth Council HYC mentaka setiap perangap jangka arp koneterik juliu arjar arp saung kalalit ban kang sisendan mi kawe kedukan jung ubar jela kabadan hapulo kabathir dikitiar tu bawan di kinong di drok kane ka jinglap jong kaseng ya kane kadukan kadai hadin baki lalit ban khanrab yang ya kibreu badi drok hayo polo bat kibara aru ikitiar basutu bakan thop unarot kitip bat kiwe de kitiar kumta kaseng haba kalayo ban kelibnya ban tokit ikiti samla badi drok liatu bakitmu ban ledi chakawe kedukan barjela ke baju syim ikitiar tu kaseng klem dapan selam marmar kalalet ban khangno ya kate kedukan ha gaje kren berkilat pathai kubor nakaliang uasatan organizing central body uba chan bor marwe nyulong baka jinglit khang kaseng ikte kedukan kaderu halor ka jingyo jingjor na kinong snong jong kate kathan kaseng kalama ham teng e uti barjela baka jingshim jong u ikitiar tu bawandi kinong di drok kapen slur ber aimen sim shushu ya kinong di drok bakin yo bandi batlada jabu te ubarjela udang thit bat pli ikte kedukan kaseng kan sa chim na kiwe pat kisin jam Dia berkat Kerindan tetap bahan itu lepas. Kena-kenaan ni pemilut lah. Sini nak kalian jauh HPC hadir mayu ujur nak ginang konstong nak gidong gitan sini ba gidan gini untuk pertama gede dulu bagi drugs nak kalian kesengi nem step kejiwan khanra jingi yo drugs kalau nggak haju kopol kalau nggak sebab bagi ni gidilar pamas ni yang ini dulu juga seng kira keran cuma yo bat yaki bah hadir tentu awan pan ya ban survei ke jaka sini ya lap bagi dong tu bandi ni sopsi kalau ba kidan rui khana samla pule ba ngamla ba to kerteng ka kata ko chakki ba kipule mana ila kran nga steng kra ki mana ikali ki sei phi dikas di patai kata kelas joki kata college ndeng simla kata ne kapor ade ma steng kra ki te haju ka poi man khang ni ka kenika jika botiar ma kenika scrap dan wei barjala baik kata bangi nak mahantnya ibu ba kajing siap uli barjala di ketiar bagi ni ginong khiri ginong khiri drugs kalau ngapai mesin susu ya kini ginong di drugs bakin yo mesin berman sim ya kini ya kani kepala kumpa agi pisah bau bagi ni kena di drugs kini betul drugs karena nak nare kaseng sendang man khang kani kan kidukan kibatang tang sim kiri martu nak kaseng khang stan haduk setas menentukan. Untuk itu bagian depan deka berkecil tiar. Kajing lap juga benda kalau bawa mana mestap ngilap ang ni kidan kitiar kiba kita kinong di drugs kiba di drugs ang ni kira ni kartu dari mawan mengi kilap hat kita ni kau ni obat kisah pelap yang dia ni kata kah siapa sekarang ni. Babun kiwan sedih ni kiwan di drugs. Baik betul. Kinong tu kan. Ketur gini baca kini bateri pakai nerot bakin wan mi apa fokus yang keseng darah ikat fokus yang keseng Ada bekeran bu try jo kena wong nasi try kene wong ya to kata wong ba tep rei ya kata juga kata ngim misalnya jadi kan jong baca lamar ba saya thok ba jong wong tep yai dan lang keseng pan meneng ilap persya bagi kita kena tu bandi yang ni geli kat kiru kamu hidup yang kecekah. Kiki tiar kiba se wandi ni. Narot, mana bisa mana kita narot di bateri. Kita kitar, barang bah kita narot di barang.
yang tak bersnayeng ke jurong kumba asal kok sanput di lagi mana